навиди бомдодии аз радио зуди тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам рӯзатон бобарор бошад. Соат ба вақти Прага 7 субҳ ҳаст ва ман омода ҳастам ки хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо бирасонам. Сипос ки субҳи худро бо мо оғоз мекунед. Аммо ман шурӯъ мекунам аз вазъи боду ҳаво. Дар Прага ки ҳамин ҳоло ман аз ин ҷо бо шумо суҳбат дорам, ҳавои абрӣ дар назар аст ва эҳтимол меравад ки гармӣ ба 15 дараҷа бирасад. Дар Москав борон меборад имрӯз ва 12 дараҷа гарм мешавад. Дар пойтахти Тоҷикистон ҳаво беғубор хоҳад буд, ҳарорат 33 дараҷаро ташкил медиҳад. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар робита ба муноқишаи ахир дар марз ба кордори сафорати Қирғизистон дар душанбе нотаи эътирозӣ супурд. пеш аз ин вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон ба сафири Тоҷикистон нота дода буд. дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон шоми 17 сентябр хабар дод ки кордори сафорати Қирғизистон ба вазорат даъват шуда вобаста ба амали ҷониби Қирғизистон ки бори дигар бархилофи соҳишҳои қаблӣ дар қаламравҳои аломатгузорӣ нашуда корҳои сохтмониро оғоз кард, эътироз баён намуданд. тибқи соҳишҳои ҳосилшуда миёни ду кишвар дар минтақаҳое ки хатти марз муайян нашудааст, корҳои сохтмонӣ манъ мебошад. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд ҷониби Қирғизистон ба ҷои ҳодиса 250 то 300 низомиро интиқол додааст ки онҳо ба муқобили сокинони мулкии деҳаи баҳори Тоҷикистон аз силоҳ истифода карда маҷбур сохтанд ки саратбонони Тоҷикистон барои таъмини амнияти аҳолӣ оташи ҷавобӣ кушоянд. пеш аз ин мақомоти қирғиз саратбонони Тоҷикистонро муттаҳам карда буданд ки нахустин шуда оташ кушоданд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар хабарномаи худ таъкид кардааст ки дар муноқишаи ахир 3 марзбони тоҷик кушта ва чанд сокини мулкӣ аз ҷумла 2 кӯдак ва занон маҷрӯҳ шуданд. ҷониби Тоҷикистон бо мақсади риояи соҳишномаҳои қаблан ҳосил шуда бори дигар аз ҷониби Қирғизистон даъват кард ки аз амалҳои тахаллуфкорӣ дар хатти марз худдорӣ карда барои ҷилавгирӣ аз чунин иғвогариҳо дар манотиқи марзии ду кишвар чораҳо андешанд, гуфта мешавад дар итлоияи вазорати корҳои хориҷӣ. муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон шаби 16 сентябр рух дод ва аз ҳарду ҷониб 4 кушта ва чандин захмӣ бар ҷой гузошт. яке аз кушташудаҳо марзбони Қирғиз мебошад. Тоҷикистону Қирғизистон 976 километр марз доранд ки токунун 504 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст. бонки миллии Тоҷикистон рӯзи 16 сентябр ба Тавҳидбонк, нахустин бонки исломии Тоҷикистон, иҷозаи кор дод. коршиносон мегӯянд Тоҷикистон ният дорад аз як сӯ боварӣ аз даст рафтаи муштариёнро дубора соҳиб шавад ва аз тарафи дигар нияти ҷалби сармояҳои бештари кишварҳои исломиро мекунад. бонки нахустини исломӣ дар Тоҷикистон дар заминаи соҳибкорбонк таъсис ёфтааст. аз ҳамдорони соҳибкорбонк моҳи июни имсол барои гузаштан ба низоми бонкдории исломӣ ва ҳамин тавр тағйири ном қарор қабул карда буданд. ҳамакнун ин муассисаи қарзӣ бо усули бонкдории исломӣ ба мизоҷон хидмат хоҳад расонд. таъсиси аввалин бонки исломӣ дар ҳоле сурат мегирад ки дар 4 соли ахир чанде аз бонкҳои маъмулӣ дар Тоҷикистон дучори мушкил шуда дар пардохти амонати муштариён оҷиз монда Тоҷпромбонк ва Фономбонк касод шуданд. бовари муштариён ба низоми бонкӣ кам шуд ва ҳамакнун масъулони Тавҳидбонк бо такя ба боварҳои динӣ мардум умед доранд ки муштарӣ пайдо мекунанд. мизони баҳраи қарзии бонкҳо дар Тоҷикистон хеле баланд аст ва қисме аз аҳолӣ бинобар ин аз гирифтани қарз худдорӣ меварзанд. варшикаста шудани чанд бонк ҳам амонатгузоронро эҳтиёткор кардааст. ҳоло як қисме аз муштариён дар Тоҷикистон интизор доранд ки бонки исломӣ шароити беҳтари молиявиро барои онҳо фароҳам мекунад. бонкҳои исломӣ бахусус дар пасманзари буҳрони ҷаҳонии соли 2008 ки як сабаби асосияш қарзҳои бонкӣ гуфта мешуд шӯҳрати зиёд пайдо карданд. дар ҷараёни он буҳрон ба фарқ аз бонкҳои ғарбӣ ки пайи ҳам варшикаста мешуданд, бонкҳои исломӣ дучори мушкил нагаштанд. баъди он буҳрон бисёре аз бонкҳои ғарбӣ ҳам дар таркиби худ бахшҳои алоҳидае боз карданд ки бо меъёрҳои бонкдории исломӣ кор мекунанд. аммо чанде аз коршиносони тоҷик мегӯянд ҳамон тавре бархе аз сокинон тасаввур мекунанд бонкҳои исломӣ ниҳодҳои хайру садақа ва рӯи осони ба даст овардани қарз нестанд ва дар баробари қарз талаботи хеле сахт доранд. котиби давлатии амрико Майк Помпео ду ҳамлаи толибонро ки рӯзи 17 сентябр дар Афғонистон ҳаёти беш аз 48 нафарро гирифта даҳод нафарро маҷрӯҳ кард маҳкум намуд. ба қавли ӯ ҳамла 11 рӯзи пеш аз интихоботи президентии кишвар ба амал омадааст ки гурӯҳи ҷангҷӯ мехоҳад онро дар ҳамо барҳам занад. дар изороти Помпео ҳамчунин омадааст ки агар толибон ҷонибдори сулҳ бошанд, онҳо бояд дар фикри назму субот ва ояндаи Афғонистон бошанд, на хушунат ва тахрибкорӣ.
مقامات افغانستان گفتند در ترکیشی که روز 17 سپتامبر در نزدیکی یک گردیمایی انتخاباتی با شرکت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی روی داد 26 کس کشته و 42 نفر دیگر مجروح شدند. در ترکیش دومی مرطلبانه به گفته وزارت داخلی این کشور 22 نفر کشته و 37 نفر زخم برداشتند. یاوری غنی گفت به او ضرر نرسیده است. جنگجویان طالبان تهدید کردند که برای پیشگیری آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی 28 سپتامبر حمله ها را افزون میکنند تا مردم را از آواز دادن به غنی دل سرد نمایند. غنی باری دوم است که نامزدی خود را به مهلت 5 سال دیگر پیشنهاد میکند. پس از تهدید طالبان به حمله کردن به جلسه ها و حوزه های انتخاباتی در سرتاسر کشور چاره‌های سخت امنیتی گرفته شده است. گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان برای به سازش رسیدن درباره برآوردن هزاران سربازان آمریکا هفته گذشته شکست خورد. حکومت افغانستان در گفتگوها همراه نبود. آمریکا و بلاروس اعلام کردند که سفیرانشان را در کشورهای همدیگر جای خواهند داد. 11 سال این جانب این کشورها در دولت‌های همدیگر سفیر نداشتند ولی سیاست خارجی روسیه این دو کشور را نگران کرده است. روز 17 سپتامبر در شهر مینسک یاوری کاتب دولتی آمریکا در امور سیاسی دیوید هیل گفت دو کشور در اقدام بعدی بهبود روابط تبادل سفیران را به عمل خواهند آورد. دیروز هیل با پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو هم دیدار و گفتگو داشت. ماه گذشته برای اولین بار در 20 سال اخیر جون بولتون مقامدار بلندپایه قصر سفید از بلاروس زیارت کرد. نایب پرزیدنت آمریکا مایک پنس میگوید نظامیان آمریکا آماده‌اند منفعت متفقان آمریکا را حمایت کنند. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو با هدف ارزیابی جواب به حمله بالای کارخانه‌های نفت عربستان سعودی به این کشور سفر کرد. 14 سپتامبر مؤسسه‌های نفت عربستان سعودی مورد حمله‌های هوایی قرار گرفته بودند. روز 17 سپتامبر در شهر واشنگتن پنس گفت آمریکا شهادت‌های دست داشتن ایران در این حمله را ارزیابی داشته قبل از دادن پاسخ مناسب با کشورهای اتفاقچی مشورت خواهد کرد. سه منصبدار آمریکایی که نخواستند نامشان آشکار شود گفتند حمله‌های 14 سپتامبر از ایران به عمل آمدند و در آن موشک‌های بالدار و هواپیماهای بدون سرنشین استفاده شدند. ایران دست داشتن در حمله را رد می‌کند. آشوبگران حوثی یمن که از طرف ایران پشتیبانی میشوند مسئولیت حمله را بر دوش گرفته اصرار می‌ورزند که آن را توسط هواپیماهای بدون سرنشین به عمل آوردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر می‌دهد که از قصد خودکشی نمودن یک ساکن نویه رشت پیشگیری شده است. بنا به معلومات مرکز مطبوعاتی این نهاد ساکن 25 ساله دهه سریشوخان قصد داشت خود را از بلندی به دریای سرخاب هوا بدهد. به نجات دهندگان میسر شد که برای مکالمه این جوان را آرام نمایند و از این تصمیمش برگردانند. بعد این نجات جوان او را به دست کارمندان شعبه کارهای داخلی نویه سپردند تا سبب‌های سوء قصد به جانش را تحقیق کنند. طوری معلوم شده است وزیر روانی این جوان خوب نبوده است. معلوم گردید که سبب خاصی نیست و از خرابی وضع روحی میخواست به این اقدام دست زند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از قبل پروکورور گنرالی تاجیکستان میگوید که تنها در نیم سال جاری در کشور 258 نفر دست به خودکشی زدند که از این میان 55 نفرشان نابالغان بودند. فوتبالبازان روسی که سال گذشته بعد یک مناقشه در طرفخانه زندانی شدند پیش از مهلت به آزادی برآمدند. وکیل دفاعی یکی از آنها یوری پادالکا گفت فوتبالباز الکساندر کاکورین یک روز پیش از آزاد شدنش از زندان با کلوب زینیت سازشنامه نوی همکاری امضا کرد. فوتبالبازان در آزادی هستند. مامایف کارش را بر اساس سازشنامه عمل کننده کراسنودار ادامه می‌دهد که کورین بوزینی سازشنامه نو امضا کرد گفت وکیل دفاع. فوتبالبازان پاول مامایف، الکساندر کاکورین و برادر خردی او کیریل صبحی دیروز از زندان ولایت بلگراد پیش از مهلت آزاد شده به خانه برگشتند. وکیل گفت که آنها تا ماه‌های نوامبر دکامبر زیر نظر پلیس خواهند ماند. فوتبالبازان اکتبر سال 2018 بعد دو زن و زنی در مرکز مسکو به زندان محکوم شدند. در حادثه اول در نزد مهمانخانه پکین بر راننده ماشین مرسدس یک کارمند شبکه اولی تلویزیون حمله کرده شیشه های ماشین را هم شکستند و کمی بعد در طرفخانه رئیس دپارتمنت وزارت سودا را لطوکوب کردند. محکمه دادگاهی در مسکو مامایف را به مهلت 1 سال و 5 ماه زندانی نظامش عمومی محکوم کرد. کاکورین را نیز همچنین. آنها از آغاز ایول تا امروز در زندان نگهداری شدند.
و دسته منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی اساسیه فوتبال آسیای مرکزی برنده مدال های برنجی گردند. در این مسابقات که از 13 تا 16 سپتامبر در شهر تاشکند برگزار شد، دسته های منتخب دختران زیر 15 ساله قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. با اطلاع دفتری مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فوتبال باز دختران تاجیک از 3 بازی در یک تایش بر دسته میزبان ازبکستان با حساب 2-0 پیروز شده. در 2 بازی از تیم ایران با حساب 0-4 و منتخب قرقیزستان با حساب 1-0 شکست خوردند. و اکنون از کورب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از سوی بانک ملی به تبریز زیل تعیین شده است. $1 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 68 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 150 سومانی و 80 درم. تشکر از شما که تا آخر صحبت ما رو همراهی کردید. این چند خبری بود که من برای شما گفتم و در امروز خبرهای بیشتر از این رو داریم که خواهیم گفت. تا ملاقات بعدی روز خوب داشته باشید.